Uyagroove mama. I'm a party animal. Toba nenkinga la. Mapei. Hayi. Uphi? Mfana lo. Pinchama ngokubona kwakho i-type yakho. Amagebe ngawathanzi mina ama voice ndoda. Hola wafika boyibonile official SA the one and only Zinyane Nkabi bathuthala ithali nje bilungisa ngefastele fa iphamphasi into ejika malula njengamabele fayisikidi njalo uthi nomqangi nomqinquma yegama likaShihlakanipho madodi nje yami ukren Angimnandi gogo. ushap 100. sister ushap if ungamind nje ngisacela ungidescribele i-type yakho umuntu omfunako nje. Someone who's tall, dark, handsome. Hey, man. Buff. Yeah. So, handsome, Josie. If you see boss come out like your mind or so. I don't. Hey, in your mind. Angasho ukuthi just. Numbers ngoshena just for in case. Okay. Mpinchami. Ish. Why lo my sister ngathi unema enga mara sikho lapho. I-type yami la yabo. Slender. South Africa. Yeah. Yeah, slender mna. Ish, abe njengamanyuvu lo muntu. Angabe ngumgumu. Yini kumgumu? Okay, Mpinchami. So sister, mangathi ungitshele nje ngibekisele ama red flags akho nje tuwe out. Mfalo tinyanyako. Ngakeza. Yeah. Mfalo ngekho clean on haircut. Yini? Mfalo nga drape. Yini? Mfalo ohlala wonke chini. Yini? Mfalo nema female based. Oh. Yeah. Phelen. Yeah. Mpinchami. Yeah, ne. Hey, man. Yes, not nice, Papa. I told you can eat more white with pap, mix them together and make something like porridge pap, more white something. Nje ngicela ungichazele ama red flags akho nje yami tukumile. Yabo, nchiri ngaphaphi mina. I-relax. Ngagcwala istrati ngithola usuyihamba ngoba. Ngochiri lobhima. Ngoba ngafuni lawo. Yeah. So like if maybe ubhema bumahabli babli machufu. Yeah, stop ema so itu. Oh, now in same WhatsApp group ne. Ayizona. Okay. So ngisacela ungibekele nje ama green flags zakho. Tuwe out. A green flag. Meaning ngithanda mfana lo team. He won't mind going out with me. And mfana ngiyamind when the content's name since I'm a content creator. Yeah. Mfana ngiyamind kuhamba nami in public. And mfana mahlobe man. Abe clean, nice and very demure. Yeah. Period. Nje yami. Emna. Nchiri lo ngathi unenkinga lo. Ngichamukile kahle nale question sha. Yini like ma green flags zakho tuwe made. Ma green flags. Lo muntu ufuna ngiposte lo ya. Yena lo. Sapostana. Yeah. Basathi Nibe public. Nasdumi. Oh nokuthi nokho emgwaceni no2 onachayi. Yebo. Mpintshaye ngestina kufuna bathi vele ukuthi ulandiwe lo muntu. No, wena utitse mbini. Lokhu ngakunaki. Ngakunaki lo. Oh, insecure nje. Yeah. Insecure? Yebo. Ama insecurities? Ebut. Ay, okay, ngiyakuva. So my sis, nawucabanga i-type yakho? Singasho njani?
Oh singasho njani? Yeah. Uyafikelela ngakhona ne. Yeah, since he doesn't mind with content yami, he is my type. Nja yami mawubona i-type yakho. Lo yangifanele mngani wami. Usho ukuthi Kude lokuthini. ngisacela umrate empintshi yami in a scale of 1 to 10. Yeah, njengoba ngingakamboni yabo ngidomnika 8. Domnika 8. Yeah. Then lento ithola after sombona. Cela umrate 6. 6. Yeah. Why 6? He deserves the 6 for now. Ngathi uphela amandla sikho. Ngathi uphela amandla. So nje yami if kendeka i-chance ayithola ungamsmash. Yeah, sesidobona ngaye ukuthi yabo ngilesilenda lebe ngikhuluma ngaso kumbe ngilogumgumu. Logumgumu akafuneki mina. Mara believe ukuthi i-type yakho Le voice imnaka. ikudonsa ngale nje yami. Ngiyakutshela. Awumind if ukuthi okay bowujahe kumhaka ngisacela umgayi hug sister. Okay. Na. Yo So who my pay? Ay. Uphi? Mfana lo. Yeah, it's not nice. Baba Papa. mfana I lo told ne you, voice you leso. can eat more vibes Kweninjani silenda with lesi pap, baba. mix them together and make something like pop porridge pop mama vibe something. Fane perfume dog, ifile nje yami, ifile. Unukelela yena phela. Ha. Ngasalwash leli cheese nje yami. Ebabi. Okay nje yami. So kwanye lonto before lapho if i-chance yafika ukuthi nihlangane niphindze nibonane futhi. Era. Ungayithatha? Ngiyambamba ngesandla bhuti. Ne. Uthini? I won't mind. Okay. So kwanye lonto nikaya 5 minutes in chat and butane ma questions ne. Ngitosuka mina la mpinjam I think tomele uTokto hlakile sisile. Nihlale no2 yabo. Hlala lapho ngiyo le. Share mic nje yami. Unjani ma? Sharp wena. Ah right. Good. Ngikhuluma nabani la? Is it necessary to know? Kuyafuneka vele ngwadi ngani. Man. It's Fastrata. Ngangijeli ukuthi ni serious. No. Mawubukile siyafanelana mina nawe. So fast ngasho njani. Oh. Can I ask? Good. Do you have a problem with a tattoo and piercing? Yeah? Do you have a problem with a tattoo and a piercing? Anginankinga, relax. Okay, I have 1 tattoo and 2 piercing. Do you have any tattoo? Ay angidwebi imtimba. Hey bana. Mara ngiyadweba ngeball pen. Do you trust yourself in bed? Ebabi. Engakunika ama round lamaningi. Yeah, yaboma uvuma so ku right. How long do you last in bed? When? Boma 6 minutes. Unimkhava umbe 6 pack. Ay uyabona ngishama push up over. Ngekulunga mile. Shoot ya 10 minutes. Ebabi ma bumps kuphela. Do you have a beard? Eh? Do you have a beard? In JB. I need. Oh. Can I feel your face? Ngiyazi uyangisejusa nyana so. Don't mind. Yini? Anankinga. Yini? Oh.
Yini mama? Yini? Ngakubamba ngesandla yo. Maki. Do you have questions? Hayi mina sengilinze ukubona kuphela. Then you will. Yabona. Uyanqanqazela. You are shaking my guy. You are shaking, my So, guy. Even shaking was After the not nice. conversation lenayo nje. Ya umgaya ngakho mjidi. 8. 8 impintshi yami. Solongimile kulo 8 mzana. Oh solumile kulo 8. Kahle kahle nrate ne grand. Nje so lana ucabanga ukukhuluma nemuntu onjani? La. Ndoda. Slender phela lezi. Slender ntwana. Yi. Mama boy. Ndoda. Sihamba siyabuya mfana. Ne. Qobo phela. Phakathi emjipa mngani wami. Hayi bud KO masifika le yazidlala. Na ufika naye emajideni majida shama flats. Ngiyakutshela. Abasho ukuthi intanga uphethe leti ya. Bangasukuma bagiye bud. So sister na ucabanga la uringane umuntu onjani? The kind of guy that I'm looking for actually. Serious? Oh my god. It's in my palms le. The guy that I won't mind doing content with. Yeah. And the guy that I won't mind introducing to my followers. Yeah. Period. But the period uchaza ukuthi end of story. Okay nje yami. Yinje ke lo ngathi uyafuna ke njenga sister. Uyagroove mama. I'm a party animal. Hey bana. Kutoba nenkinga la. Uyasweep you. Nah. Good right. Why mina? Leke ukusweepiwa ngivani naye. Oh like exit in the dark one. I don't groove in general places. Like gcwala khona abantu outside. Bajele ntwana ngami. So okay. Nivumile ukuthi nangathiwa i-chance lenye yativeta ukuthi niye on a second date. Akunankinga naloko ne? Sisters. I won't mind. Oh yeah. Singisi ni ready? Ni ready? I was born ready. Njayami. Right go ready. Singaye. Yeah. Hola bafethu, is your boy Bonnie Lee official SA nakena. Don't forget to like, comment, subscribe on our new channel. I-link isitoyifaka itovela khona la. Okay, ngisacela niface side lakho nje yami. Bheka le, ngasukuma. Yeah, ngitonibalela from 560 ne. From 560. Once ngathi 0 nikhumula ama mask. Okay. It's 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ngakucuka nibonani. Ngicabanga Hey type bana. no one type yakho. No, ngithusi mina phela ngeke. Man, ngiyazama. No one type yakho. I'm not. Yeah, it's not nice, Papa. I told you, you can eat more white with pap, mix them together and make something. Nambuto ntanga. Porridge pap, more white something. Wayikhuluma kamnanzi so.
Angathi. Pincham ngokubona kwakho i-type yakho. Amagebe ngawathanzi mina ama voice ndoda. Yakhuluma le out. I mean, I have nothing to say. Mara mbona mchita uthathekile. Wenda ngani? Wenda ngani? Ngani? Sitofundzisa la babukele yabona. Ngiyangena e-bathroom yakhe as I take my time. Period. Pincham Mina samangele la. mara yini? Voice imnandi phela. Okay. Nafuna ingayi lesinye isikhathi ndring. Makama. Hayi right. Inamba? Hey banna. Inamba. Ukraine. Ungakhani. Awukhona hali shem. I understand. This is not believable. Believable more. To believe he. Faith. Homophobic dog. Yazi na. Mawucabanga yini umuntu? Sing me. Ne. Period. My pretty face. Ukraine jayam. 100. So ungathanza kuthini kuwe my sister? Voice yakho make shem. Ingithinzile ngayo. Mara ngawenda so sibafana siyaluza. Siyaluza phela cobo so. Like njani? Lo bekufuna dle bantwana mina. South Africa cobo sinemara. Okay njayam. So is that over on second date? What? Why is that number yakhe ke? Ya phela ngani ndomthinza. Oh, ni two thina singekho. Ebusuku. Umjida ngiyambona. Sabuke lo cabanga. Hayi, mara sentokhuluma kahle ni two thina singekho. Ma camera bangabona bo. But then makathemba machita yaluza. Usho kuthini? Usho kuthini my brother? Hayi. Kude lokuthini nje ngale nkulumo yabona. Kodwa beniluza. Lapho. Mara sesandlula lapho ungasakunaki lokho. And I have the right to sue you, you know. Just for being homophobic, I have the right to sue you. Oh. But then I'm a man loser, but I can still do better and better than your girlfriend. Yini? Duze serious. Yini mama? You look Yini? like I'm joking. Uyajoka kimi. Nice. I'm being serious. Hey. Uyangihlula. Hey banna. Cho. Phela magama dog. Usho ukuthi yena phela ngangigijima cobo lo moyo. Uyatithemba yena. Noma yena ngiyadithemba muzi. No yatithemba. Udreyisa nganani ke ku 100? Ku 100. Udgaya ngakho wena kuDecember wakho. Ngatinika 69. Udgaya ngakho. 9.9. Sha scale sonke mngani wami. Yeah. Ngiyavisisa. Oh ni grand ukuthi singayivala ivideo niqhubeke nikhulume nibe yithi. Why? Asakhulumi. Akusiyi type yakho yini? Na ucala bekangcono.
yini i-behavior yakhe noma i-personality kanti wena ufuna play njani so hambe ngakho ma-dates dark and handsome. Donke nezamuza. hayi mina ngishadile mina mara yabona ukuthi lijita leli handsome Mhlobo usho mina. Dark. Hayi, ngeke uthi ngimhlophe ngisona, angikho dark angikho mhlophe. Like I said, angeke ngikhona ejwana mfana lo mhlophe kumbe lo khanyako. why Hayi, oh indoda ayithusa. ithuse ngathi into kubamba inkunzi Indoda ayithuse njengawe yabo. Bonakala ukuthi indoda mani. Bona. mina ngiyathusa yini Hey bana. Phela nami lokho. Mina ngibona i-tall dark and handsome. mina ngani Mara ngeke ngisho ngigida lo. yeah Oda bafiki izoboy bonile official SA the one in only zinyane lenkabi bathi uthalitha nje buyini ngokuthenga ifasteli fa iPampers into ejika malula njengamabhele bicycle ngimjalo uthi unomqanqo umqinqo mayaqhamakaza nje intakaniphi madodi commenta subscribe ulike ekela kubane more subscribe and share ngiyabonga ne bathi ukuthi bakuthola kanjani social media Happy you all to give Basrata United by Skrr. On TikTok it's Basrata_Ferguson. Then on Facebook it's Basrata Ferguson. Period. Piro.